baš lijepo. Mislim da je čak i ovdje bila neka klupa ili nešto. Ne, ovo su bili šarafi za bankine stare. Da. Eno mora. Naravno i tu. Pa naravno, šta očekivat, doćeraš kamionče, po noći niko te vidjet neće, brale, onda mu ga gorneš dolje i svi zadovoljni. Šou se radi, šou. Evo vidite, nije ova sad neka dugačka dionica, par stotina metara i evo nas odmah tu, sad na izlazu tunela Brajići toga novog. Moglo se. Mogli su makar s ove donje strane neki parking napraviti i ovdje otvoriti da ljudi makar mogu ovu dionicu da koriste, da prošetaju, da se neki imobilijar novi stavi. Ja bi sve iskoristio. Nemam ja ništa protiv tunela, da ne bude, vidi ga što kudi tunel. Ovo su strašne stvari, ali kad ostane ovo treba iskoristiti. Zaista, gle pogleda odavde. Čitava Budvanska rivijera na dlanu. Baš. A što je gust saobraćaj, ponedjeljak. 192 metra, a ja sam mislio da je 180. Eto greška. 192 metra ipak tunel Brajići. Eto, malo smo prođirali, napravili još jedan vlog, još jednu priču. Mene je ovo jako interesantno. Kažem, godinama uda nisam prolazio ovom prepoznatljivom dionicom i ovim dijelom puta gdje je baš ova četinarska jaka šuma. Nadam se da i kod vas budi ovo neku nostalgiju, neko osjećanje kad ste dolazili na more. Kažem vam ja, kad sam išao ovamo drugi dio Crnogorskog mora s roditeljima kao mali, samo smo prolazili kroz Budu, ali pamtili smo ovu krivinu. Poskači svi u autobus, eno more! Sretna vremena bješe. Nadam se da vas nisam puno udavio. Hvala da snimimo i nešto malo drugačije, neke drugačije priče. Tako da, ljudi moji, sigurno sam i okolini vaših gradova ima ovako raznih nekih mjesta koje